yigeze akora yiyemerera ko yakoze ibyaha. Avuga ko inyandiko yeretswe igaragaza ko yemeye ibyaha mu ibazwa rye atazi aho yaturutse. Uyu musirikare yavuze ko kuba umukobwa witwa Maria Madeleine yamwerekanye mu bandi basirikare atari ibintu bishya, kuko Maria bari basanzwe baziranye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uyu musirikare yongeyeho ko uyu mukobwa asanzwe akora umurimo wo kwicuruza, ko bari basanzwe baryamana kandi akamwishyura. Patrick Ndayishimiye yongeyeho ko baherukana mu kwezi kwa mbere, atigeze ajyayo mu kwezi kwa gatatu nk'uko umurega bivuga. Private Ndayishimiye yavuze ko ibyo Maria murega ko kuva tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu kugeza tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu yazaga agasora umugabo we akamusambanya ku gahata atari byo. Mu magambo ye aragira ati, mushyize mu nyurabwenge zanyu murabona muri iki gihugu gifite abashinzwe umutekano, umukuru w'umudugudu, akagari n'abakuriye amasibo, naza nkajya nsohora umugabo ku buriri bwe nkasambanya umugore we akamara iminsi 19 atarabivuga. Yasoje avuga ko ibyo bamurega ari ibihimbano. Imwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet mwadukurikira kuri wa@radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi, Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yemeza ko amatora yabaye muri iki cyumweru yagenze neza mu mahoro no mu ituze. CNIDH ni icabona ko amatora yagenze neza mu gihugu cyose, naho abahiganwa bari benshi n'ivyiyumviro bitandukanye, ariko bagahuriza kurazwa ishinga n'iterambere rya bose. Uwo ni Bwana Sixte Vinye Nimuraba, ni umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Burundi. Iyo nkuru n'izindi zibanda ku karere k'ibiyaga bigari ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Burundi iratangaza ko amatora yabaye kuri uyu wa gatatu yagenze neza nta makemwa. Mu itangazo iyo komisiyo yasohoye kuri uyu wa gatandatu ivuga ko n'abafashwe amadosiye yabo akurikiza ibisabwa n'amategeko mpanabyaha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wiri Kaneza. Mu itangazo ryawo mu gwisendajejwe hagati y'akazina muntu uhamya ko abaye icabona c'amatora yatunganijwe neza. Umukuru wabo Sixte Vinye Nimuraba abimenyesha afatiye ku vyegeranyo yahawe n'abakozi hamwe n'abakomiseri b'uwo mugwi bari bakwiragijwe mu gihugu cose mu gihe c'amatora. Umugwi CNIDH urashima ishaka ry'abahiganwa baserukira imigambwe canke bigenga ku nyifato yabaranze mu gukoresha imvugo idaca ivutu abarundi, mu mwumvikano, mu kwihanganirana no kubahana mu gihe cyose c'amatora. CNIDH ni icabona ko amatora yagenze neza mu gihugu cyose, naho abahiganwa bari benshi n'ivyiyumviro bitandukanye, ariko bagahuriza kurazwa ishinga n'iterambere rya bose. Iremeje kandi ko ayo matora yatunganijwe mu gihe amahoro n'umutekano n'agateka kazina muntu vyari vyifashe neza mu gihugu. Umukuru wa CNDH yanakeje inzego z'umutekano. Umugihugu wigenga CNIDH urateye intege abajejwe gukingira umutekano, kwamanana ntaryo umutima wo gukunda igihugu no gukingira agateka kazina muntu atankunzi, nk'uko bahejeje kubigaragaza mu gukingira umutekano muri aya matora azwi nk'igihe gihambaye mu buzima bw'igihugu. Ariko Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL we aragayira inzego za leta harimo igipolisi n'ubutungane. Ivyo tuzi nuko hariho abajenerali babiri, umwe muri mugwi uwundi muri bukinanyana, bagiye bafata abamandateri bose ba CNL bose barapfunga. Umwe muri abo tuzi yuko umugore wiwe ari ku rutonde rw'abashinga amateka ba CNDD-FDD kugira ngo abone ko umuntu wiwe yoshobora kuronka iyo ntebe. Birumvikana n'ahandi hirya no hino mu gihugu byagiye biba za Rumonge n'ahandi. Ivyo rero biteye isoni
ingorane ubutungane buri mwikonji buravugwa ku rurimi mugabe ibikorwa vyabwo ntavyo ntitubona yuko buhagarara kugira ngo burenganura abarenganwa ahubwo tubona umenga ni igikoresho c'abagomba kurenganya abandi. Abahagaritswe ni Muraba basanga atakidasanzwe kirimwo. Hari igihe bafata umuntu kugira ngo bamukingire, hari igihe bafata umuntu kugira ngo bakingire abandi bantu bari hafi yiwe, hariho n'igihe bafata umuntu kugira ngo bamubaze vy'ukuri ivyo bamwikekako. Nico gituma ari ibintu bisanzwe cyane ko hagira abantu bafatwa. Muhora mubona niyo hariko harakinwa imipira hari abantu benshi, harashobora kuba ibimeze nk'akajagari ugasanga umuntu baramufasha. Ico dukora gusa twebwe duca turaba yuko ingendo vyafashe ikurikije amategeko. Nico gituma duca dukurikira kugira tumenye yuko abo bantu vy'ukuri ico bafatiwe arico. Ni naco gituma twavuze ko ariho ahantu henshi twafashije kugira abantu benshi barekugwa. No guha akarorero nko muri Bujumbura rirare ahitwa mu Ruyaga, ndazi ko twafashije kugira harekugwe abantu barenga 24 gutyo. Ahandi kandi muri Bujumbura rirare naho nyene dushobora kuba twarafashije abashika kuri 4 baravayo. Igitega gutyo nyene vyaragiye biraba, kandi duce tumenya ko natwebwe abo twaravye hariho bamwe wasanga basa n'abariko baragira icaha mbere bakanaciyemerera. Muri kino gihe ibiharuro mfata kibanza vyavuye mu matora bimaze gutangwa, umugambwe SNL ukavuga ko wibwe. Umuhari Morena urafite ico uhanura. Isidore Rufikiri umukuru wa Morena: abariko baragwanira ubutegetsi mu vy'ukuri n'abagabo babiri, Ndayishimiye Evariste na Rwasa Agathon. Naho bava mu migambwe idasa, bose bava mu bwoko bumwe. Iyo ngwano iri hagati y'abo bantu babiri. Dusavye yuko yaba umwe canke uwundi batotuzanira ingwano mu banyagihugu no mu barundi bacu. Yaba umwe canke uwundi amatora agenze neza akamuha ijambo, akamuha inkoni yo kuyobora Uburundi, yoyakira akayobora Uburundi mu mutekano wa bose. Ngomvye uyu munsi kwihanikiza nshimitse abo bose bokwikika mu kiza bagomba gukwegera abandi mu ngwano mu muriro nk'uko vyabaye mu myaka 5 iheze. Ndasemereye ntihagire uwusubira kugwa mu rudubi. Icicwa caburiwe n'impongo. Ugwaruka rw'Abatutsi, rw'Abahutu, rw'Abatwa, rw'Abaganwa n'abandi mwese mwigire muri iwanyu mwitekanire, mugume muri kanuye turabe iyo seni ico idushikiriza. Ibihugu bigenzi vy'u Burundi harimo ubirigi bwabukolonije bikaba ubu birabana y'ingwe hamwe na Amerika bimaze gukeza leta ku matora yabaye mu mpore n'ituze, bigasaba abakandida bose kwirinda icotuma haduka injyane nyuma yo gutangaza ibyavuye mu matora. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abasirikare b'ingabo z'u Rwanda 5 baherutse gukatirwa n'urukiko rwa gisirikare gufungwa by'agateganyo iminsi 30 bashinjwa ibyaha birimo gufata ku ngufu abagore bongeye kwitaba urukiko kuri uyu wa gatanu bajurira icyo gihano. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi yakurikiranye urwo rubanza. Abo basirikare bose ko ari 5 bafite ipeti rya Soruda, harimo Ndayishimiye Patrick, Nishimwe Fideli, Gatete François, Gahirwa John na Twagirimana Theoneste. Bose bari bahawe igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 30 ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu bahita bakijuririra. Umukuru muri bo Ndayishimiye Patrick yagaragarije urukiko ko ibyo aregwa atabyemera, avuga ko yakubiswe cyane kandi ibyo yavuze mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha byahinduwe. Uyu ufatwa nk'ukuriye iri tsinda yongeye guhakana ibyaha byose aregwa imbere y'abacamanza bo mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Soruda Ndayishimiye Patrick avuga ko ashingiye ku mpamvu zikomeye umucamanza wa mbere yari yahereyeho mufunga by'agateganyo zirimo ko yemereye ibyaha ndetse n'uburyo umukobwa umurega ko yamusambanije ku gahato yamwerekanye ari mu basirikare benshi. Soruda Ndayishimiye yavuze ko nta nyandiko n'imwe yigeze akora yiyemerera ko yakoze ibyaha. Avuga ko inyandiko yeretswe igaragaza ko yemeye ibyaha mu ibazwa rye atazi aho yaturutse. Uyu musirikare yavuze ko kuba umukobwa witwa Maria Madeleine yamwerekanye mu bandi basirikare atari ibintu bishya kuko Maria bari basanzwe baziranye kuva mu mwaka w'2015. Uyu musirikare yongeyeho ko uyu mukobwa asanzwe akora umurimo wo kwicuruza, ko bari basanzwe baryamana kandi akamwishyura. Patrick Ndayishimiye yongeyeho ko baherukana mu kwezi kwa mbere atigeze ajyayo mu kwezi kwa gatatu nk'uko umurega bivuga. Private Ndayishimiye yavuze ko ibyo Maria murega ko kuva tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu kugeza tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu yazaga agasohora umugabo we akamusambanya ku gahata atari byo.
mu magambo ye aragira ati mushyize mu nyurabwenge zanyu murabona muri iki gihugu gifite abashinzwe umutekano umukuru w'umudugudu akagari n'abakuriye amasibo naza nkajya nsohora umugabo ku buriri bwe nkasambanya umugore we akamara iminsi 19 atarabivuga. Yasoje avuga ko ibyo bamurega ari ibihimbano. Mugenzi we Private Nishimwe Fideli nawe uregwa gusambanya abagore ku ngufu yahakanye ibyaha aregwa, avuga ko ibyo umucamanza wa mbere yahereyeho amufunga iminsi 30 asanga impamvu zikomeye yahereyeho ko afungwa zidafite ishingiro. Yasobanuye ko umucamanza wa mbere yamufunze ashingiye ku nyandiko mvugo za mugenzi we Ndayishimye Patrick wamushinje ko bakoranye ibyaha, ndetse n'uko abakobwa bamurega kubafata ku ngufu babashije kumwerekana ari hagati y'abandi basirikare. Nishimwe yavuze ko kuba abo bakobwa baramwerekanye bamukuye mu bandi basirikare nta gitangaza kirimo kuko bari baramufotoye mbere ifoto bakayiha abo bakobwa. Ashimangira ko kwerekana umuntu wabonye ku ifoto ntawe byananira. Avuga ko ibyo gusambanya ku gahato atigeze abikora. Umwunganizi w'aba basirikare bose uko ari 5 Maître Moses Sebudandi yatinze cyane kuri aba babiri bafatwa nk'abakuriye iri tsinda. Yavuze ko mu manza nshinjabyaha urukiko rutagenekereza. Yasobanuye ko urukiko rushingira rufunga abaregwa ari uko bakekwaho icyaha cyo gukoresha abagore imibonano mpuzabitsina ku gahato. Yagarutse ku nyandiko mvugo y'umwe mu baregwa ko yafashwe ku ngufu na Fideli Nishimwe uwitwa Maria Chantal wivugiye ko mbere y'uko bakora iyo mibonano mpuzabitsina habayeho igikorwa cyo kwitegura ndetse akajya kugura agakingirizo. Uyu mwunganizi ati umuntu wabashije gukora imyiteguro igeze naho asohoka akajya kugura agakingirizo yakwitwa ko yakoresheje imibonano mpuzabitsina ku ngufu. Yanongeyeho ko Kangondo ya kabiri ari agace gatuwe cyane kandi nako karimo inzego z'ubuyobozi kuva ku mudugudu kugeza hejuru. Akibaza ukuntu abaturage bahohoterwa umunsi wa mbere, uwa kabiri, icyumweru kigashira, 2 bikarangira, 3 nta rwego na rumwe ruremeza ibibereye aho ngaho. Uyu mwunganizi asoza avuga ko icyaha cyo gusambanya ku gahato ibyavuye mu iperereza bidahagije, cyane cyane ko nta rwego abasambanijwe bigeze bitabaza. Ni nako yanavuze ku bindi byaha abo yunganira bashinjwa birimo ibyo kwiba, gutizamu ndetse no gukubita. Asobanura ko ibyavuye mu iperereza ry'ubushinjacyaha bidahagije, aboneraho gusaba urukiko kurekura abo yunganira bakazakomeza urubanza bari hanze. Isomwa ry'urubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ry'aba basirikare riteganijwe kuwa 3 tariki ya 27. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tugume mu Rwanda. Ikigo Mezo Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye muri icyo gihugu cyahawe isoko ryo gukora udupfukamunwa tuzahabwa impunzi zirenga 60,000 ziri mu nkambi ya Mahama muri icyo gihugu. Ni mu rwego rwo kuzirinda virusi ya corona. Utwo dupfukamunwa tuzajya tudodwa n'impunzi. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda. Mu nganda canke amateriye ashona impuzu arenga 80, ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda canke isoko ryo gukora udufukamunwa maske mu gifaransa two kwikingikiza c'umugira wa corona harimo y'abarundi bahungiye Mahama. Ni ateriye ifashwa mu mugongo n'ikigo Mezo Shalom gifasha impunzi z'abarundi. Umufasoni Marguerite Barankitse atwara Mezo Shalom avuga ko kuba baragomwe vyerekana ko abahunze nabo bafite ico bashoboye. Kenshi impunzi bamabibaza bamuvuga nk'umuntu aje kugorana, aje gusaba, aje gutega amashi. Badufashe nk'abantu baje kushira hamwe inguvu ngo bakora ibikorwa birama biha n'icigwa ku bandi bantu bose bakirindiriye baguma bicaye barindira ngo ryashira hamwe mpuzamakunguririra aba impunzi ngo nibyo ritegerezwa kubavuza, nibyo ritegerezwa kubagaburira, nibyo ritegerezwa kubigisha. Nibavuga ati bagende muri iryo shira hamwe bavuga ati turafise ubwenge, turafise amaboko yo gukora, twebwe tunganire gusa muduhe ikibanza dushobore gukora kuko turi abantu nk'abandi nitumugaye. Utwo dufukamunwa batangiye gukora no duhabwa impunzi zirenga 60,000 ziri mu kambi ya Mahama. Bashona utugera ku 2,000 ku munsi. Barankitse avuga ko bazoshora n'ahandi. Nuko baje kuraba hanyuma bakadusaba ngo dukore
echantillo tuzibereke babona rero kudushira kuri urwo rutonde kandi bararaba n'ahantu dukorera ko hari isuku ko hariho ibikwiye byose kugira ngo dukore tuzokora 200 ku munsi urabona kubona uri impunzi uri kurakorera impunzi bene wanyu bitanga n'icigwa kuri ayo mashirahamwe yose y'abagira neza kuko bama bibaza ngo izo mpunzi nizo gufashwa nizicare ngaho none twaberetse ko izo mpunzi twaje kugira ngo izindi mpunzi zifashe izindi mpunzi zishore n'ahandi tuzobishira ku isoko biriko etikete ya Maison Shalom Elite. Kubera ico kiza c'umugera wa corona nyene vyatumye tudashika imahama hari iyo ateriye yamara mu minsi yeze twarabagendeye aho bashonera twasanze urwaruka rurimwo n'abakuze bigishijwe n'ikigo Maison Shalom baramaze kumenya uwo mwuga wo gushona. Aha ndiko ndashona ama uniforme y'abanyeshuri bo kuri payizana ku munini turiko turakora ama uniforme ashika ku 1000 twarabimenye ubu twarametrije turashona neza two ndateranya ishati iyi ni kolo gushona ishati nzi gushona ipantaro nzi gushona ijipo n'indazi gushona n'ikanzu byose navyigiye ngaha ku bwa Maison Shalom dutahe inzi no gushona niko daca boutonniere kugira ngo umuntu abashe gufunga ibifungo ndashobora gushona ikanzu ishati n'amapantaro. Ikigo Maison Shalom cemeza ko kubera iryo soko baronse izo mpunzi zizohakura uburyo bwo kwibeshaho. Nabwira nti nta mwuga udakiza kiretse umwuga wo kwiba n'uwo kuroga. Rero ndababwira nti naho muba mufise amadiploma hanitse reka mwitunge kuko ngaha mwikambi abantu barakeneye kwambara mubarire uniforme muzozishora muri Yadra ni byiza rero no kurabo bazobukura mu cibo kubera imaske twebwe twashize imwe ku mafaranga 400 none ibaze nko ku munsi bakoze ama maske 2,000 nibazosubira kwama bazirinze bazoshobora kugumana iteka naho bo barahunze. Gushikaho twategura iyi nkuru mu Rwanda hari yamaze kuboneka abagwayi b'uwo mugera wa corona 321 abagera ku 222 barakize abakigwaye nabo ni 99 akaba atanumwe aritaba Imana ahitanywe n'uwo mugera. Inzego z'igihugu zivuga ko kubera ingingo zafashwe ico kiza kiriko kiratuzwa. Pierre Claver nkuru Kigali kubw'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabasuhuje bakunzi banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Urwego rw'imyidagaduro ruri mu zibasiwe cyane n'ibyemezo byafashwe n'ibihugu bitandukanye bijyanye no kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona. Mu Rwanda abakora muri urwo rwego barimo abari bashinzwe gutegura ibitaramo bavuga ko abatarigeze bizigamira ubu bari mu bibazo, ariko bakemeza ko bakomeje ibiganiro na leta kugira ngo abahanzi n'abandi bakora muri urwo rwego bashakirwe ubufasha. Bwana Alex Muyoboke ashinzwe gukurikirana inyungu z'abahanzi, akaba yarasanzwe ategura n'ibitaramo bitandukanye. Mu kiganiro nagiranye nawe, Bwana Muyoboke yagarutse kuri zimwe mu ngaruka icyorezo cya virusi ya corona kimaze kugira ku rwego rw'imyidagaduro mu Rwanda. Mu Rwanda ntabwo icyorezo cyarashize, ariko byagera ku bahanzi batunze ibihangano byabo na performance, kandi performance ahantu hateraniye abantu benshi, ni ikibazo. Urabyumva ko ni ikibazo byabagizeho ingaruka. Natwe twese dutegura ibitaramo byatugizeho ingaruka. Ni ikintu cyari gitunguranye, iyi covid-19 ni ikintu cyari gitunguranye, ntabwo ari giteguye.
ariko nanone burya hari ikintu cyose kiza kirerekana nakwita nk'isomo kuko kugeza kuri sa umuhanzi utariteganyirije ni ibibazo kugeza kuri sa rero nta industry muri rusange iyo rwose yaje kurumva batangira no guhagarika nibo byahereyeho nk'ibitaramo byabanje kubihagarikwa ariko ibyo byose ni kugira ngo twirinde ingamba zirafatwa na minisiteri y'ubuzima kugira ngo birinde so kugeza kuri sa rero icyo igihombo cyo kirahari ni kinini cyane ntabwo ushobora gukora performance na za ndirimbo zabo nko mu tubara aho bazicuranga ntabwo urabona n'utuntu turacyafunze akenshi ni ukuvuga ngo ni ukugera ku maradiyo ugasanga rero abandi bakoreshaga social platforms za YouTube hano bacuruza indirimbo zabo ariko usanga bafite bakeya nabo bake cyane bashobora kuba aribo bakora udufaranga kuko bataba tunafunze wenda n'abari bafite bariteganyirije ariko muri rusange industry urumva nayo yagize ikibazo kuri izi sector zose z'ubucuruzi kandi ikigaragara ni uko ibyo byemezo byafashwe bishobora kuzafata umwanya kugira ngo wenda ubuzima bwongere bugaruke nk'uko bwari bumeze muri iki gihe hashize hafi amezi abiri nkamwe mukurikirana inyungu z'abahanzi ibihangano byabo ndetse mukategura n'ibitaramo bitandukanye kugira ngo abo bahanzi bagire icyo bakura muri ibyo bitaramo ni iki murimo gukora kugira ngo igihe ibi byakomeza gutinda ariko n'abahanzi babe bashobora kubaho kandi babeho neza badahungabanyijwe n'ibibazo cyangwa se n'ingaruka z'iki cyorezo urakoze kugira ngo ikintu kiza burya ntabwo abaturage bayo mu by'ukuri nk'ubu turi mu biganiro na minisiteri ishinzwe abahanzi minisiteri y'umuco turi mu biganiro turareba n'iki gishobora kuba cyakorwa nyuma y'ibihe biramutse bitinze kuko urumva amezi abiri ntabwo biba byoroshye uri umuntu adakora yarakunze afata igitaramo ajya gucuranga ahantu yaba ari umudigi akajya muri club cyangwa mu kabari runaka akajya gucuranga yaba ari umuhanzi akajya gukora performance n'izindi creative art muri rusange rero na minisiteri ngira ngo turi mu biganiro kugira ngo icyo kirakorwa gishobora kuba gifasha iyi industry kuko industry nk'uko nakubwiye mu bigaragara nayo nk'uko tuvuga tugomba gushyira nk'imetero ntabwo bakora ko bose abantu batari hamwe nibyo turimo tureba batangije hari ubundi buryo twatangiye gukora ibitaramo ku ma YouTube cyanoze kugira ngo abantu bagiyeho niko zazwiye kwiyongera ariko biracyari hasi cyane ntabwo byari byakunanira ngo ntabwo neza ubundi tujya no gukora ibitaramo uko byari bimeze nibyo dutekereza ariko na minisiteri yadushyize kontakita nayo yaba ari abahanzi yaba ari aba-DJ yaba ari abakora ibijyanye na art turimo turagana nayo kugira ngo tuzarebe ikintu dushobora kuba twakora ibi bihe bikunze kumera gutya ntabwo tuzi igihe tuzabonekera n'udukino ibihe by'iki cyangwa se ibyo bakunze kwita summer time nibyo bihe u Rwanda n'ibindi bihugu bakira ba mukerarugendo batandukanye bakira abantu baba bagarutse mu gihugu mu bihe byo kuruhuka ni nacyo gihe abahanzi nibaza ko baba bakora ibitaramo byinshi cyane kugeza ubu rero haba inzego zijyanye n'iby'ubukerarugendo zivuga ko zahombye bikomeye kandi badafite icyizere cy'uko amafaranga bagombaga kubona muri iki gihe cya summer time cyangwa se kiki bazashobora kuyabona. Urwego rw'imyidagaduro narwo umuntu yavuga ko rushobora kuba rwarahuye n'ibibazo nk'ibyo inzego z'ubukerarugendo zahuye nabyo. urumva muri summer niho usanga abadiaspora n'amahanga baza gusiba kenshi usanga aribo baje niho bari ibitaramo byinshi cyane yaba ari ibitaramo by'abahanzi kuririmba yaba ari abantu bakora izindi ati so nabo mu bigaragara uruganda rwa muzika rwarahungabanye ruzanahungabana kubera gukomeza kuri isaha abahanzi bari muri saba kuririmba ubu tuvugana abahanzi ni kuri dizemba yabikoda abahanzi barimo kurikodinga indirimbo ariko niyo arayikodinga ugasanga agira kenshi nanone ni kwa kuntu tugenda buhoro buhoro twigisha kugira ngo bamenye na intellectual property ku buryo bazajya iki gihangano kizajya gitunga umuhanzi ibintu twagiye tuvuga mu myaka nk'ingahe ishize abantu batari babyumva ariko buhoro buhoro nk'ubu nibwo rugero natwereka iyo baba barabashe kwito icyo gihangano yaragiye yarabashe kubigesaringa amategeko agakurikizwa
byari koroha kugira ngo umuhanzi abone ikintu gishoboka kimutunze muri ibi bihe. So rero uruganda narwo rwarahungabanye n'izindi zose, ntabwo ari gusa ko ubukungu bw'igihugu niho bakwereka yuko hari icyagabanutse muri aya mezi, abantu bari muri gahunda ya guma mu rugo ntabwo barimo gukora, n'abantu rero ntabwo barimo gupafominga. Iyo badapafominga rero urabyumva nawe habamo igihombo, kandi ibyo ni bisanzwe byatewe n'iki kibazo twese tubona kiri ku isi aha gusa naho muri aho ngaho muri Amerika niko bimeze. Bwana Alex Muyoboke, benshi bakunze kugaruka ku bijyanye n'ubuhanzi mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bakavuga ko abahanzi batarafata uwo mwuga nk'umwuga wabahesha amafaranga cyangwa se watuma batera imbere cyane ukabatunga. Bakavuga ko muri iki gihe ibi bikwiye kubera abahanzi isomo ko bagomba kureba kure bakiteganyiriza ibihe nk'ibi biramutse bibaye bakaba bafite aho bashobora kugenda kugira ngo babe bagobokwa. Namwe niko mubona ibintu bikwiye kugenda, cyane cyane ko uri umwe mu bafasha kubungabunga inyungu z'abahanzi? Ibyo ni ukuri, ntabwo wabeshya. Umuziki katavuge n'abahanzi muri rusange, ariko ndavuga ku muziki ariwo mbamo cyane. Umuziki aho wahereye n'aho uri ubu ngubu ntabwo kimeze kimwe, ariko haracyariho kwakwigisha kumva yuko abahanzi ikintu kigutunze ari ubuhanzi bwawe, nk'uko bibara ku isi. Urebye abahanzi benshi bakomeye ku isi baba batunzwe n'ubuhanzi bwabo n'ibihangano byabo. Rero no mu Rwanda abahanzi cyane cyane ntabwo baba bashaka kubyumva. Wasanga sosiyete nyarwanda itarabasha kubyumva neza, kumva ko umuhanzi ashobora kuririmba agahabwa amafaranga, ariko aho tuzarira aha ngaha ndibaza ko hari abahanzi benshi bari batunze cyangwa batunzwe n'umuziki wabo. None abahanzi bagiye bakora music, ugasanga ataka business atari muri wa muziki we, bikwereka yuko n'undi bamureberaho ataretse ubu ngubu bari bato, ariko za nyigisho ziracyakenewe kugira ngo bigishwe, dukomeze barebere n'ahandi, kuko niba umuhanzi ashobora gufata amafaranga, niba akoze igitaramo akabona miliyoni 10 akamera kuzengesera ku kindi gihangano gikurikiraho, nuko bateganya ko akabona miliyoni 15 cyangwa 20 akoresha igihangano. Rero buhoro buhoro nk'uko u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi rwagiye rwiyubaka muri sekiteri zose, yaba ari mu buvuzi, yaba ari muri ndabona mu nzego z'ubuzima, yaba ari muri education, niko na music. Kuko icyo natubwira nka minisiteri yaje gushyiraho kuganiriza inzego z'abahanzi zose, baza no gushyiraho forum. Iyo forum kugeza kuri isaha ni nakurikirana mwagiye mureba, agerageza no gushaka uburyo n'abandi bimeze nabi cyane kuruta abandi babashaka ikibazo cyabafasha mu ngaha nk'abandi banyarwanda bose. Rero muri rusange ntabwo ari akuvuga ngo bazi business, ariko kuko kubaka rwandikira ngo twiyubake niba haragiyeho forum y'abahanzi, usanga harimo n'amayuniyoni, usanga banabaparisipa gakondo nabo n'inzego zabo. n'ikintu buhoro buhoro ko bigenda bizamuka, bazagenda babimenya barebera n'ibihugu duturanye cyangwa n'ibihugu bya kure uburyo imiziki ari business n'ibindi byose. Iyo rero ngira ngo twitangira nge maze imyaka nka 12 irimo, uko twatangiye n'aha ngaha ntabwo ari kumuhanzi kimeze, kumuhanzi bagakora indirimbo, ugasanga n'amakampani, aya makampani ubona aba harasiye mu gihugu arabakoresha nyamwajye mbona akazakora ritwaza nk'icyo za SSN koresha abahanzi ari gukoresha barayamwishe. Buhoro buhoro rero uruganda rwiyubaka, amasuku meza, video nziza, ugasanga bamaze kugera turagira natwe tugereho kuko nk'uko u Rwanda ruri mu iterambere ryihuta, niko n'abantu barimo bagerageza kubikora, nubwo wenda bigoranye, ari ibintu bije vuba ko ndibaza ko bitari byamara n'igihe kinini. Haje amavuta cyane, amasuku yarahari, abahanzi benshi baririmba, buhoro buhoro bizagenda bike. Bwana Muyoboke, mu gusoza hari abavuga ko nubwo iki cyorezo cyasa nkaho kigabanije umurego, imibereho y'abantu yahindutse burundu, ku buryo ushobora kuzasanga abantu batinya guhurira mu kivunge nk'uko byari bisanzwe mu bitaramo nk'ibyo. Mwebwe nk'abantu bategura ibitaramo, ibyo nta mpungenge bibatera? Impungenge zose zahari, ariko nk'uko nakubwiye tugendera ku mabwiriza ya minisiteri y'ubuzima, tugenda twereka aho bigeze. Mwakorera nk'ubu ejo bundi nk'uko twari muri lockdown, baje kurekura abantu bamwe barajya mu kazi, twatangira gukora, ariko nabavuga bati icyorezo kirasa nkaho rwose tubashe kuba nkaho twakigerageza kugezayo buhoro, bakarekura bakavuga bati noneho mushobora kuba mwajya muri twari twafungura, club zafungura, iterambere kongera gukora. Abanyarwanda n'abantu bumva kandi bumvira amabwiriza ya minisiteri ko nicyo ishinzwe
muri mu gihe babitubwiye ndumva bitazagorana kuko n'abantu bakeneye kongera kubona ibirori, bakeneye kujya muri stade, bakeneye ariko mbere ya byose kuza bakirinda. Nyamara kwirinda rero minisitiri ikavuga yuko nta kibazo kigihari twajya hanze bizoroha nk'uko kugeza kuri saa mbwira abanyarwanda n'abandi bose n'abarisite kwirinda mbere mu rugo mu gihe ingendo bateganije kuba mu gihe ahantu runaka cyangwa kujya mu tubari bitari ngombwa inzoga zikazibera mu rugo cyangwa ukagenda ushyira agapfukamunwa bituyirwanye neza abantu bazongera basigaye twongere badorera. Nk'isomo ku giti cyawe ushobora kuba warakuye muri ibi ni nk'irihe Bwana Muyoboke? Ndahera ku bahanzi dukorana buri munsi no kumenya kwizigamira. Ibi ni ibihe bitunguranye byatugwiririye twese, ariko kwizigamira mbere na mbere gace ubonye ukagera ko uzigamaho ku buryo nk'igihe n'ibiza bitazagutumira. Nicyo nabwira abahanzi b'abanyarwanda bakamenya yuko ibintu nk'ibi ngibi sinifuza ko bizagaruka, ariko biramutse bigarutse ni ukumenya ngo no kwizigamira. Nicyo nababwira. Ahasigaye n'ubufatanye nuko turwanya icyorezo kugira ngo tunasubire muri industry nanone twongere dukore nko twakora. Alex Muyoboke, ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radiyo Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye, Imana ibahe. Arakoze Alex Muyoboke. Ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi. Nshimire Fatuma Limasi Kalala wadufashije kwegeranya aya majwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifu